Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya today. Re bona na tšatši la rena le tlo sepela ka sebopego mang. Ke bona go na le ntho e tlo go tshwenya mo monaganong. Ntho e le gore e go dira o feel ka re o trapped or something. Kore a o feel freedom ya gago, personal freedom, o ka re ga ona yona. So ye ke nako e la gore o eme o lebelle di-reactions tša batho ba bangwe towards wena, o be aware of their actions towards you, di-plans tša bona. Gona batho ba ile gore ba na le di-evil plans ka wena, so o swanetše gore o tsebe gore batho ba ke bo mang, o tsebe gore na ke eng le tše dimpe tše le gore ba di-plana ka wena, gore o tlo kgona o tlo ke tšhireletša. O ka nna wa loser something today, so ra re tlhokomela dilo tša gago, cellphone o e tshwara gabotse, tšhelete o e tshwara gabotse, tshwara sepatše sa go gabotse. And then ntho bohlokwa e tshwanetse o e dire gore wena o be honest with yourself. O seke wa ke phora wena, go bona dilo di sa sepela gabotse, wa no ke phoretša, gore ai di tla loka. Gore di loke, ema ka maoto a mabedi o di lokiše. Go ka no di tla loka, o sa tšee any action, a gona ntho e tla go loka. Go na le secret nngwe so ntho ngwe maybe o ka ba o ile wa e dira goba o tlo e dira today ye le gore ke sephiri sa gago, mare ke ntho e le gore e a šiša gore ga se ntho e botse. E ka ba ntho e le gore o ka no decide gore o e dire, maybe ka baka la stress o leng ka re ga sona goba pressure e le gore o ka re ga yona. Molaetša wa bohlokwa gore o seke wa e dira ntho we, o seke wa e dira ntho we. O seke wa plana go botša motho mongwe maaka because o nyaka something from this person. O seke wa plana go tšea ntho ya motho mongwe without permission ya gage. Kore o seke wa no dira anything e le gore e out. Le ge o ka re o dira ntho wa se bone ke motho, mare se se leng gona kore the universe is watching you. O gare o hafola mahlatse a gago. You are chasing away your luck. And then the Mother Earth o sa go advise gore o connecte le yena, o ke grounde, dira garden nyana ka mo jarateng o nošetše mablomo a gago, o fiele mokgotha wa gago, and then o connecte le di-animals. Sometimes o tla go wena ka tsela ya diphoofolo, a kere diphoofolo nyana tše nnyane tšeke, di-butterflies nyana tšeuwe, ditšie tšeuwe, di-bees tšeuwe, dinosi. Ka nekong ba tla go wena in that form. Maybe sometimes if you are busy, e re o ntše o bona butterfly e la ntše fofa, o no ema o itlhalele o lebelele. O lebelele o tlo receive di-messages, intuitive messages from your guides. Go na le di-plants tše dingwe di bohlokwa kudu ka ra bophelo ba gago, di bohlokwa kudu ka lapeng la gago. Those pot plants goba tše le gore o ka no dira ka mo direkang gona wa di jala ka mo jarateng ya gago. Go na le tše di tliša protection, di preventa di-negative energies gore di seke tša tsena ka mo lapeng. Go na tše dingwe di tliša lethabo ka mo lapeng, wa kgotša le family e le gore le phela le thabile le tshega go le monate and ebile le hlomphana. Go na le tše dingwe di tliša mahlatse le mahlogonolo, abundance. Wa no kgotša mabaka a tšhelete a sepela gabotse, di go thuša gape le gore o kgone go make the right decisions. O seka kgotša ka motlha o dira di-decisions tše le gore o šala o lla o šala o ke tshola. So gore go bohlokwa gore bekeke o concentrate too much kudu mo garden ya gago, tša sepete sa gago o harake o pete ka mola, o harake o kgore majwang ale jwale le jwalo. Go kgonagala tshwara le mabuana le maragale ka matsogo a gago o ntse o sepela ka re ga ona. This is grounding. E thuša kudu gampe spiritually.
e thuša kudu gampe. Once fela nako ya gago ya gore o be spiritual awakened e fihla, o tlo tseba gore na ke bolela ka eng. O gopela gape le go ja dilo tše di-green. Nama o ska ja too much, e ja di-veg tša gago, e ja boswa bola bo ratago ke bokoko le boragolo bola ba bego ba go rata, maybe le ka mmelekenyana gana moo. And then o nwe metsi ka bontšhi, and then o fokotsenyana dilo tša kore swikiri mo mmeleng wa gago, le letswai le lentšhi le di-spices o di fokotse, o kgone go connect. Ba re ke beke le ya go grounda bekeke, so you need to do it to connect spiritually. Ke a leboga.